Pemirsa makudang-kudang usaha kemargiang antuk mesti kayang pangan Majeng Krama Tabanan sekali sane kelaksanayang oleh Bupati Tabanan Niputu Eka Wirastuti utamanya ne ring masan pandemi COVID-19 rauh makin. Silih tunggilnya ne antuk mesti kayang yening petani kantun memproduksi saang icenin jaminan pengharga adol sane becik ring tingkat petani. Bupati Teler nyarengang krame antuk ngewigunayang pekarangan ring jero suang-suang antuk nyagayang pangan mandiri. Ring masan pandemi sane durung jantan ical nyane, anuten data saking Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan kebausang cadangan pangan kantun aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Dewa Ayu Putu Sri Widianti Mausang, paiketanipun kantun nginput data saking OPD sane mepaiketan sekali pertanian, perikanan mewah indeks hasil produksi sane ketujuan antuk nyagayang pangan ring masan pandemi. Pemekas penyiagayan pangan minekadi beras, Dani Mausang antuk wilangan akumulasi saking penyiagayan warse sedurungnya nih, rauh mangkin kewentenan stok beras kantos lai komersi ton. Ring warse kali-kali dase, wantah sayage aton majeng undagi sanikeni wusanan COVID-19. Nyabran warse setate ngajuang cadangan pangan pemerintah saking APBD ya diasun kewentannya nenten akeh, pinih kide side anggen tatkala kahanan kaon. Pengupaya sanetiosan ring masan pandemi puniki, paiketanipun talar nyokong krame mangde nganggen pekarangan pangan. Yening kepertanian becek janten krame side nagingin pebuat pangan kulawarganipun sekadi woh-wohan miwa janganan. Bali Pos Nguningayang.